Председатель примирительной комиссии Саид Хусейн Акилов рассказал о проделанной работе за прошедший год. Так, более 100 различных межтейповых конфликтов и бытовых ссор удалось урегулировать. Всего этого удалось достичь благодаря работе религиозных деятелей, авторитетных старейшин, родственников конфликтующих сторон. Он подчеркнул, что в разрешении наиболее сложных ситуаций, которые могут перерасти в серьезные межтейповые конфликты, активное участие принимает лично глава республики Юнусбек Евкуров. Глава Ингушетии подытожил, что достигнуты большие результаты в направлении урегулирования конфликтов, и работа должна быть также продолжена. Каждый случай нужно рассматривать отдельно в зависимости от обстоятельств совершения преступления, неустанно призывать их к прощению и проявлению милосердия. مش ليه بعد سوش فيش نو ماسخا كواش خلش سقبيش قنتيش دولش سوش خلير بيزن بارش اشتخندارير شو في بيزن بولش مشتات نو ماسخا كايتشو قازت سنخادي يجرقش ماشين خوكشان سوغان ويد اوتيادر ز 3 مليون روبل اخش وتسيجتشو اشيق اللي كان 3 مليون روبل زغط توقدوش بول حبيب يستيج لا أخش داتي مسك باغي إزدي عبين داتيج أنا شي ماشين تخين ماس ماشين خاكنا سقبيتن موجي حقل سنتوش دلي يا قنور شي تيب تزحش دي سادر دق سبورش خلاص قامل خلاص يقي ولش عبد الله يقي ولش مهما ترجع يقي دوش خلاص قدرك حم هسوا مالدي زقامي على مشتر تيب قرداقة ما شعر داقة أخمس نشيل دادون تدولش مثلا زبال جيبه بولش نتحنسخ عمسني تيبا اسخدولش حق تيبا نغم بيش خكرر ماشن خكرر نغم مچپش تو خمال دوسيس از اخچ حلت دولش صبرش بس از اخچ اخ خي قبل سجيت اور سجيت سيدوك دات تبقى اخش ديست تخوندال شدا دترو يعني نو صار داتي سيورتر امام دايتا سيورتر نغا دادي قدولش مسبا نغا دادي هم حد دستو по Глава также отметил тяжелую работу комиссии, которая пытается не допустить возрастания конфликтных ситуаций на почве кровной мести и бытовых ссор. Напомнил присутствующим о поистине богоугодных и благородных поступках мусульман, которые могут служить примером для всех верующих. Мария Мистоева, Новости 24.